Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng channel kita Angga Fine Art. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas atau membuat video daripada proses water transfer printing motif karbon, yang mana media yang akan kita celup adalah grill atau ram dari Toyota Hilux pickup. Bagaimana hasilnya dan prosesnya, stay tune terus dan ikuti terus video ini sampai selesai. Untuk karbon kali ini kita menggunakan motif abu-abu silver. Jadi harus kita beri dasar berwarna hitam agar motif dari film karbon tersebut dapat terlihat dengan jelas. Seperti teman-teman lihat sekarang, kita sedang memberi dasaran hitam pada media yang akan kita celup. Pastikan dasaran hitam sudah kita semprot merata dan dipastikan kering, baru selanjutnya kita masuk ke tahap pencelupan. Selanjutnya kita siapkan terlebih dahulu film karbon yang sudah kita ukur dengan media yang akan kita celup. Mengukur film karbon harus dilebihkan agar media yang kita celup bisa dapat terkena film karbon di keseluruhannya. She know I'm candy with the cane, Cookie Monster with the brains, Stevie Wonder with the head, Peter Parker with the vibe. They black widows with their lies. They frontin' like they fuck with you to fuck you, then they eat you where you lie. Ain't no kindness in they kind, got no kindness for they blind, bitch line. Stay out of my way. Body bag, I won't kill if I move you out the way. Fly you out the streets, then leave you on the pavement. Everybody got theirs, you should get a lane and keep yours, keep yours. Always on 100, so I'm living in her drawers. Keep yours, keep yours. Everybody got a lane, you should keep yours. After that slap, you fuck your brains out if you are that kind of sexual. You catch my train of thought, then you can ride it like the metro. Sweeter than an additive, that killer kind of flavor. Your man's a diabetic, if this shit is overhead, don't send out indicators. Stay out of my lane, I just want the paper. I want a chow mein, courses in Beijing. Kill the sun in Cali, wake up, do it all again. Just before I get the bag with the gang. With the gang, all about the money, ain't a damn thing change. With the gang, suicidal frontin' if the shit ain't in your veins. Oh shit, 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 oh shit. Get lit, 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 get lit. Boy hit, 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 boy hit. Get lit, get lit, get lit, get lit, get lit, get lit. Boy hit boy. Demikian tadi video proses daripada karbon water transfer printing media grill atau ram Toyota Hilux pickup. Buat teman-teman yang mau karbon, silahkan hubungi kontak kita di bawah ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui video terbaru dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman pecinta modifikasi dimanapun berada. Saya Angga Fine Art pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video proses daripada karbon water transfer printing media apa dia tadi